Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye muri village urugwiro intumwa za Ethiopia ziyobowe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mekonnen zimusobanurira imiterere y'ikibazo cy'umutekano muke gihangayikishije leta n'intara ya Tigray. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri bwo Minisitiri Mekonnen yageze mu Rwanda agirana ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta byaritabiriwe n'umunyamabanga mukuru w'urwego rushinzwe iperereza n'umutekano NISS General Major Joseph Nzabamwita. Impamvu y'uru ruzinduko no kuganira n'u Rwanda ku kibazo cy'umutekano muke kimaze iminsi kivugwa muri Ethiopia aho ingabo za guverinoma zishyamiranye n'iza leta y'agace ka Tigray. Mu biganiro Perezida Kagame yagiranye na Minisitiri Mekonnen yamugaragarije ko yifuza ko amahoro n'umudendezo byagaruka muri Ethiopia mu gihe cya vuba. Hashize iminsi mike muri Ethiopia hatangiye imirwano. Ubuyobozi bwa Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed nibwumvikana n'ubw'intara ya Tigray iherereye mu majyaruguru y'igihugu byanatumye ingabo z'impande zombi zikozanyaho. Ubu hari ubwoba ko mu gihe ibintu byakomeza n'abasivile benshi babigenderamo. Dore imvano y'amakimbirane rero. Mu ntangiriro z'uku kwezi Abiy yashinje abasirikare bo muri Tigray ko bagabye igitero ku birindiro bya gisirikare bya guverinoma. Yahise nawe yohereza ingabo muri ako gace kayoborwa n'ishyaka rya TPRF Tigray People's Liberation Front, ishyaka ryigeze kugira ijambo rikomeye mu gihugu mu bihe byashize. Hashize iminsi Abiy yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ko ingabo za Ethiopia zagabye igitero muri iyi ntara zigashwanyaguza hari ububiko bw'intwaro hafi y'umurwa mukuru w'ako gace Mekelle. Hashize iminsi mike Amnesty International yatangaje ko hari abaturage bishwe bicishijwe imihoro n'ibyuma mu gace ka Maikadra, gusa ntiyigeze ivuga uruhande rw'aba rubiri inyuma. Bivuga ko muri icyo gitero hiciwemo abaturage benshi bataratangazwa umubare kugeza n'uyu munsi. Mu cyumweru gishize ingabo za Tigray zagabye igitero cya misile muri Eritrea mu gihe kuva Minisitiri w'Intebe Abiy yajya ku butegetsi yakoze ibishoboka byose kugira ngo Eritrea na Ethiopia bibane neza mu mahoro. Ibintu byanamuhesheje igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka wa 2019. Eritrea ihana imbibi n'agace ka Tigray. Umuyobozi w'agace ka Tigray Debretsion Michael yatangaje ko Eritrea yohereje ingabo n'ibifaru ku mupaka bigamije gutera ingabo mu bitugu guverinoma ya Ethiopia. Yavuze ko ibisasu byarashwe muri Ethiopia byari bigamije gusubiza inyuma ingabo zayo. Ubushyamirane bwahise butuma amagana y'abaturage bo muri ako gace bahungira muri Sudani. Abiy abinyujije ku rukuta rwa Twitter ku wa mbere w'iki cyumweru yatangaje ko guverinoma ye yiteguye kwakira kandi gatuza neza abaturage bahungiye mu bihugu by'abaturanyi. Yavuze ko abizeza umutekano ku munsi wakurikiyeho yahise atangaza ko ingabo za Ethiopia zigiye gukomeza mu cyiciro cya nyuma kandi cy'ingenzi cy'ibikorwa bya gisirikare. Kuva mu mwaka wa 2018 umwuka mubi watutumbye mu gihugu hagati ya Abiy n'abayobozi ba TPRF. Minisitiri w'Intebe Abiy yakuyeho impuzamashyaka yari imaze igihe kinini iyoboye igihugu iyobowe na TPRF ashinga ishyaka rishya yise iry'uburumbuke Prosperity Party. Abasesenguzi batangaza ko byatumye TPRF yisanga igomba kwiyunga kuri Prosperity Party kayigezaho gahunda zayo, bitaba ibyo ikava mu nzira. TPRF yahisemo kutiyunga kuri Prosperity Party. Uyu mwaka ubwo Abiy yasubikaga amatora kubera icyorezo cya coronavirus, abayobozi bo muri Tigray bigometse kuri uwo mwanzuro hanyuma bo bakora amatora yabo. Abiy yahise yanga kwemera ibyavuye muri ayo matora yakozwe muri Nzeri, bituma umwuka ukomeza kuba mubi. Mu kwakira uyu mwaka abagize inteko ishinga amategeko muri Ethiopia bafashe umwanzuro wo kwambura inkunga yari igenewe aka gace, biza gukomeza kwenyegeza umwuka mubi ku mpande zombi. Mu gihe umwuka mubi wakomeza ugafata intera, ari nacyo kintu giteye ubwoba muri iki gihe, birashoboka ko aka karere kose kahura n'ibibazo ku buryo umubare munini w'abaturage bava mu byabo, aho habarwa abagera kuri miliyoni 110 bahunga. Ubu ngubu abageze ku bihumbi 25 bamaze guhungira mu gihugu cya Sudani.